pi subhasar ban yarap lem ban ong bakin maramot bah la kalong haki jing pen khoj ya ki plang haki turning namar babun ki kali ki myo ir ba ya kendu ki turning ki yo bai tungku ki kali ru bat sakaweru piawan chani teng teng ngasrai pisung thu ya gani surok haba pisong kali kalong ki basang pulau omdai bale sniu mano henrai nakaliang jong departemen kilale bah nakaliang MLA la yarap ban le bah henrai nakaliang ki kontraktor kim dakit khia bah bakin patrai bah ka surok tengi wala kata ngilong ki bayasya berus kata hadu bandada ber ngilong ki bayasya ki bangakleng ni klem kwa ban penpau nakaliang ke area ni klem kwa ban penpau kanu ka daksneu bangin ai media la ngin khot ye ki komta terter henrai ngi chulong ki bayasya ki bajarjar bat barabor ni sat ban yakren ban ong baki ofisar ki de ban yarap lem ba khnang ba kasurok kada bangia ken long ka babha kum ba phila ai plestom tingi kerpat kasurok lu ken long ki babha pet kum kani kasurok ka batrai balai somoro ru philaya klaya pher bat kini kasurok balai stongkhor balai namoli St Thomas bat kani kasurok ka balai somoro ka khamya pher maru tu kun faktor nong tu udai ubas ngap lem ya ka ai ki bangi kirang ba snong ro ngi ong ni ki pai ba ngi o usngap lem tekum gitu ki kom siang ki kham fair kendiat tengai kani ke balai namoli Shadu St Thomas nangiya kumte pisung tu ki pat ba kalong kruk knak tengi kerpat ya isar SDO badi engineer bakin subha la kampat kut ki subha banyarap lem bakin done ye ban penbai ya ikon faktor barang tre yang ni bentar